smile. Lura fl-studios għal rukna id-dedikata lill-arti, f'dan il-kas huwa il-kant, miegħi għandi lil Mark Portelli mhux wiġġ ġdid. Insellimlek Mark u grazzi tal-li ġejt. Grazzi lilkom. U grazzi tal-li tkompli taħdem. Lix wara kollox jekk il-talent lokali, il-kantant lokali, il-kantanti, l-artisti, il-mużiċisti ma jibqgħux jaħdmu fuq xogħol oriġinali, jieqaf kollox. Eżatt. Għanna xi ritratti u koll nitlob ir-reġija li tibda tera ftit ritratti. Aħna nafu kiktar kanzunetta indipendenza. Għajd, tini naqra il-portofolio tiegħek ara hemmhekk qed naraw xi ritratti. Mela dak Lulju li għadda hemmhekk ġewwa l-Karpatja Festival fil-Polonja kien miftuħ dak isir fis-sajf dak il-festival mal-orkestra, ġifieri l-orkestra Tikfil. Vera sabiħ. U kien hemm around 300 submissions minn madwar l-Ewropa kollha u hemmhekk klassifikajna mal-ewwel 15. Sewwa. U propju is-song tal-music video għaddiet għal dak il-festival. Le, kien vera esperjenza ġdida. L-ewwel darba barra minn Malta? Le, kont Switzerland u l-Italja u Ragusa u hekk. Imma dan naħseb jibqa' f'qalbi għax ma l-ewwel darba ma' orkestra. Le, vera close għal-qalbi ħafna. Tal-ġen. U mbagħad għandek ovvjament u konkors nazzjonali ta' indipendenza u fi żmien kien isir l-entertainers ukoll, klassifikajt fit-tielet post u kellna sezzjoni ta' duetti. Kont għamiltu ma' Xeri Lis, Kamilleri, konna kantajna Inejs Bieħ. Le, ġifieri hemm naqra. Kemm ilek tkanta? Ili nkantajna bdejt mill-iskola, ġifieri kienu saru l-auditions għal-kor dak iż-żmien tal-iskola u kienet tieħu ħsibu Misramina Mama, Selmila Milaw. Kienu fetħu l-auditions, jiena ma rridx napplika għax jiena kont nisħi ħafna. U kemm ħabib tiegħi partikolari qabbatu Marja jgħidilha li jiena rrid nieħu sem. Insomma spiċċajt mort u ntażilt, kelli l-ewwel solo bit-Taljan vera ma nafx. Ġifieri mbagħad qedtilha ma rridx inkanta. Tipo, isek tkun taf xinti tkanta ma. Eżatt. Le, un bat niftakar fil-Parents Day kienet qalet lil-mami biex nibda l-lesson, ġifieri minn dak iż-żmien. Ġemnalla kien dak il-ħabib. Hemmnalla ħed. Ara kemm ikun hemm anġli illi jkunu madwarna u jkun dik l-imbuttatura. Veru. Qed naraw iktar ritratti fil-frattem. Dan il-music video li se naraw. Dan l-ewwel music video li għamilt? L-ewwel music video, iwa. L-ewwel music video. Ma kemm il-kanzunetta għandek oriġinali? Fil-kaxun hemm ħafna. Imma isek xi kultant tkun qed tistenna dik l-opportunità se jtissawa il-waqt. Però le għandi għax tru konkors kanzunetta indipendenza din is-song li hemm naqra. Tal-Malta Eurovision ukoll riċentament. Ħanidħlu naqra fuq din id-diskussjoni ta' kif wieħed tiġih l-idea li joħroġ kanzunetta, ma nitlob id-direttur illi il-music video narawh fl-aħħar, ġifieri forsi fih 2 minuti u nofs, 3 minuti nħallu l-aħħar ftit ta' din ir-rokna biex naraw il-music video flimkien. Ħaqna u ħaqek. Grazzi, thank you. Kif x'għandek bżonn biex inti toħroġ materjal ġdid? Ġifieri għal dawk kollha li qed isegwuna u jixtiequ jaħdmu fuq materjal ġdid, x'iridu jagħmlu? Mela, tissib sakemm intix awtur inti, sakemm intix kantawtur, tissib min jiktiblek il-lirika. Ġifieri tissib min ħajktiblek. U jikkomponilek. U jikkomponilek, eżatt. Però nħobb inkun ħafna involut. Ġifieri ma nħobbx illi nikkuntattjar il-composer u l-author u ngħidulhom isma' iktbuli song. Irrid illi t-tema nkun nista' nirrelata magħha jiena. U le, nkun involut ħafna anke ġifieri fil-brainstorming minn qabel ma joħroġ it-title jew is-sigriet naħseb. Song, eżatt. Inħossni li iktar inkun komdu milli kien hemm żmien ta' ġifieri by time imbagħad li isek tibda tgħid li rid inkun involut. Ikun hemm żmien fejn tibda tisottometti songs ma tgħaddix, eżempju, inti taf sew x'nitkellem ħafna miegħek. U tibda tgħid naċċetta kollox tipo basta nkun hemm. Mbagħad ċarta jispiċċa li ma tkunx hemm. Allura isni wasalt f'punt fejn qed le ninvolvi lil innifsi, ngħid dak li nixtieq fis-song, u mbagħad hekk tgħaddi u ma tgħaddix tipo at least ngħid din
nista' nirrelata ma' ħadinija tiegħi, l-istorja tiegħi. U le, fingers crossed, ġifieri, sissa tidher li riċetta ħadmet. Le, ma jkun hemm brainstorming, jkun hemm xogħol kbir ħafna, ġifieri għal dawk 3 minutes ix-xogħol ikun brainstorming, titaqma l-composer, titgħallimha, titmur tirrekordja, mbagħad toqgħod tisma' lilek innifsek biex tgħid orajt hemmhekk nista' nagħmel hekk, hemmhekk nista' nbiddel hekk. Ġifieri le, jkun hemm proċess naqra twil. Ovvjament, ma sabiħ ikun hemm anki l-aspett taqtih il-qalb meta tiġi biex tagħmel metlek xi ħadd saqsirek din mistoqsija, ma tinkellmek isna kif nitkellmu normali fuq iċ-chats. X'kienet l-ikbar sfida li kellek teleb biex komplejt taħdem? Mela, jiena persuna illi ma nemminx fiha nnifsi ħafna. Ġifieri, sfortunatament dak huwa difett kbir tiegħi u isni nkun qed nistenna dak xi ħadd li jgħidli le ta' toġobni jew biddilha di u għamel hekk. Issa tkun xi ħadd outside of the box li isu jiggwidak jew jgħidlek ma nafx hekk tajjeb jew ħażin tax tittemmen fil-materjal tiegħek. Skont il-min tafda. U skont il-min tafda wkoll jista' jkun hemm nies illi ma jgħidulekx il-verità xi ħossu. Imma le I'm grateful li mdawwar b'nies tal-ġen, ġifieri, u nirringrazzjak ħafna li dejjem tajtni pariri u hekk u dejjem emmint fija, ġifieri le hija l-verità. U le għandi ħbieb ġifieri u tal-familja u hekk very supportive. Meħej, kollok bżonn dik innaqra push jew dbeżbiża kultant. U xi tfisser għalik il-mużika? Il-mużika tfisser ħafna għal fatt li kum ma kienx il-mużika naħseb kieku ħafna emotions u ħafna battles li jkollok ġo moħħok kieku naħseb għadhom suppress li vera ħażin. Ġifieri anke eżempju tiġi ġurnata ħażina jew hekk nintefa' fl-istudju u d-dar u noqgħod inkanta u hekk tħossok isek tiżvoga, eżatt. Le, ġifieri sissa. Biċċa kbira minn ħajtek il-mużika. Iwi, u fil-karozza. Anka eżempju kienet nagħmel xi ħaġa li relatata ma' xogħol. Iris id-diski għaddejjin fil-background jiena dak il-kwiet jgħiddejjaqni ġifieri diski ħin kollu. Looking forward, ħana dan il-music video. Napprezza ħafna. Jien nirringrazzjak. Thank you. Nittama li naraw iktar materjal ġdid nerġa' nistiednek fl-studio. Għandek fil-pipeline. Naf jien. Issa ġara darba qbadti triq ma terġax tħares lura. Grazzi ħafna Mark. Thank you ħafna. Nixtieqlek il-ġid kollu tad-dinja u kull suċċess u ħanalqu billi naraw il-music video fl-imkien tal-kanzunetta li jisimha Alibi. Go ahead and disregard the chase. We got him at San Diego Pacific. Out there? 13, you're out there. 24 hours going out there. Every bullet that I take was a sign of my mistakes. The red light is on 'cause there's so much I can take. Every warning that I see is green and lit a new way. Is the start to the end? New me, new day. It wasn't me who let go. It wasn't me who said no. I didn't put my heart on the run so I could stand here till the cops come. Love can be mine. I didn't knock down your walls. I never shut down my doors. And while you work out that song, I can stand here till the cops come. Love can be my, love can be my alibi. Love can be my alibi. Every time I look at you, karma is tasting sweet. Readjust and shine, my heart feels to miss a beat. The matrix crashed down, my world is doing fine. Half of the equation but won't follow your design. There's no one holding us down. It wasn't me who let